चलो देखो bye visit as a people representative on the whole first time next so this is very historic adugi dumak sir na nang lapi gi vision mission du khra hai biro keno ne conflict haisi pithribi gi jaga ayam mada dum thui conflict adu aikoi sida su thoi ba conflict sina maram oi kan da aikoi changna ba yada ba na ba yada ba adu di aikoi gi development process ayam na sop oi ga da ba so why should not we think for this young generation why should not we think for this young generation ai ngasi aikoi na soi bana ai future angang no wa ga do ni aduna ahal oi ba premium la gyan punna gyan tamin ra kan da what hillen valley ani punna gyan tamin ra kan da kamna develop ni ba equal development oi ba state ma seminar si ai ba gi adi function thank you sir amana next question sir amana gi journey si hojik si dam da leire aduga si gi nang ka da rom da chake nang gi message su da ba convey chat ke hai na khali ngasi gi kam jong bok chake okay aduga sir do you have any other plans to reach out to the other communities in different areas adai du sunang let's see chalaga journey da le mai su unara lore district adai du su if you can reach out sir yes some other time thank you sir okay thank you Pula